салом, фарзона ҳастам бо шумо дар ютуб канали Lifestyle in Korea. 안녕하세요 여러분, фарзонаимнида онел ҳамке кесок ҳесо ҳангугорол пеу гесимнида. дарси гузашта пачимро гузаштем. каме ҳам бошад ёд гирифтед? нафароне ки дарси гузаштаро надиданд даромада обуна шуда дарсро омӯзанд. хуб, чӣ хеле ки дар дарси гузашта қайд кардам, пачим ин ҳарфҳои ҳамсадоест ки дар ҳиҷоҳо хотима меёбад ва баъд аз садонокҳо нависта мешавад, яъне дар сеюм ҳарф меояд. бале, дуруст. имрӯз бошад чӣ гуна хонда шудани ду пачимро якҷо меомӯзем. ду пачим якҷо яъне дугоник пачимҳо ҳастанд. дугоник пачим таркибҳои муайяни ҳамсадоест ки дар сатри поён дар пачим нависта мешавад, яъне ду ҳамсадои гуногун якҷо дар сатр меояд ва ҳиҷоро хотима медиҳад. дугоник пачимҳо ба гурӯҳ ҷудо мешавад. дар як гурӯҳаш бошад дар калима ҳамсадои ҳарфи якум хонда мешавад, дар гурӯҳи дигараш бошад ҳамсадои ҳарфи дуюм хонда мешавад. ҳарфҳое ки дар дугоник пачимҳо истифода мешаванд инҳоянд. хуб, дар ин ҷо пачимҳо ин гуна омадаанд: киёк шиёд, ниен ҷиёд, пиёб шиёд. хуб, ҳоло бошад тарзи хондани инҳоро мефаҳмем. дар ин ҷо ҳамсадоҳои ҳарфи якум талаффуз мешаванд. дарси гузашта фаҳмонидам ки ҳарфҳои ҳамсадои киёк ба сифати пачим оянд ке хонда мешаванд. ҳарфи ниён агар ба сифати пачим ояд не хонда мешавад ва ҳарфи пиёб ба сифати пачим ояд пе хонда мешавад. дар ин ҷо ин гуна ҳиҷоҳо омадааст. дар навишт нок омадааст. лек дар талаффуз бошад, мо нок талаффуз мекунем. нок. дар ин ҳиҷо бошад, дар навишт анҷ нависта шудааст. лек дар талаффуз ан садо дода мешавад. ан. дар ин ҳиҷо бошад, дар навишт капш нависта шудааст. лек дар талаффуз мо кап талаффуз мекунем. кап. ҳарфи киёк шиёд агар якҷо ояд ҳамеша ке талаффуз карда мешавад. ҳарфи ниен ва ҷиёд бошад якҷо ояд не талаффуз карда мешавад. ҳарфи пип ва шиёд бошад агар якҷо ояд бе талаффуз карда мешавад. дӯстони азиз, бояд шумо азёд кунед. дар куҷо ва дар кадом ҳолат чӣ гуна омаданаш маълум нест. аз ин лиҳоз танҳо пачим ва дугона пачимҳоро азёд кунед ки кадомаш бо кадомаш дар кадом маврид омаданаш мумкин аст. аз ҳамин лиҳоз танҳо шумо азёд кунед. дар ин ҷо низ ҳамсадои ҳарфи якум хонда мешавад. дарси гузашта фаҳмонидам ки ҳарфи ниен ба сифати пачим ояд не хонда мешавад. ин ҷо бошад чунин пачимҳо омадааст: ниен ҳиёд ва риел ҳиёд. дӯстони азиз, дар куҷое ки набошад агар ниен ҳиёд якҷо ояд ҳамеша не талаффуз карда мешавад ва риел ҳиёд низ дар куҷое ки набошад якҷо ояд дар калима ҳама вақт ле талаффуз мешавад. хуб, мебинем ин ҳиҷоро бинед. дар навишт ман нависта шудааст. лек дар талаффуз ман талаффуз карда мешавад. ман. хуб, ин ҳиҷоашро мебинем. дар навишт шил нависта шудааст. лек дар талаффуз шил талаффуз карда мешавад. шил. хуб, беҳтарин. дар ин ҷо низ ҳамсадоҳои ҳарфи якум хонда мешавад. дарси гузашта фаҳмонидам ки ҳарфи риел агар ба сифати пачим ояд ле талаффуз карда мешавад. хуб, дар ин ҷо пачимҳо чунин омада шудааст: риел пиёб, риел шиёд ва риел тигд. хуб, дӯстони азиз, бинед. дар куҷое ки набошад, дар кадом ҳолате ки набошад, агар ҳамин дугоник пачимҳо якҷо оянд ҳама вақт ле талаффуз карда мешаванд. дар хотир гиред. ҳиҷоҳоро бошад мехонем. дар ин ҷо ҳиҷо дар навишт толб нависта шудааст. толб. лек дар талаффуз чӣ гуна талаффуз мекунем? тол. тол.
بهترین. خب این هیجایش باشد در نوشت گلخ گلخ نویسته شده است ولی در تلفظ گل گل تلفظ کرده می شود. این هیجایش باشد در نوشت هل نویسته شده است. لک در تلفظ هل تلفظ کرده می شود. هل بهترین. خب می گذاریم. خب دوستانی عزیز با دقت باشید. خب در اینجا باشد همصداهای حرف دوم خونده می شود. خب در اینجا پچیم ها چنین آمده شده است. ریل کیوک، ریل میم، ریل پیب. دوستانی عزیز در کدام حالتی که نباشد اگر همصدای ریل و کیوک یک جا آید که تلفظ کرده می شود. همصدای ریل میم باشد یک جا آید همیشه می تلفظ کرده می شود و همصدای ریل پیب یک جا آید همیشه به تلفظ کرده می شود. اینها دوگانه پچیم ها هستند. خب هیجا ها را می بینیم. در اینجا در نوشت تلک نوشته شده است. خیلی که قید کردن در اینجا تنها همصداهای دوم صدا داده می شوند. تلفظ کرده می شوند. یعنی چگونه تلفظ میکنیم این را؟ تک تک بهترین. هیجای دوم باشد در نوشت سلم نوشته شده است اما در تلفظ سم تلفظ کرده می شود. سم. این هیجایش را می بینیم. در نوشت الب نوشته شده است اما در تلفظ چگونه تلفظ میکنیم؟ اب اب. خب بهترین. خب دوستانی عزیزم مشکل است؟ مشکل نیست. معنی سر و آب کرده خوانید یاد میگیرید. قید کردن با مورد است که در زبانی کره دوگانه پچیم ها نه اونقدر بسیار می آیند. از این لحاظ زیق نشوید. من یاد نمیگیرم این دوگانه پچیم ها مشکل است گفته زیق نشوید. به هر حال طرز خوندنش رو، طرز تلفظ کردنش رو، این چونین طرز در کدام مورد چگونه آمدنش رو تکرار کنید و از یاد کنید. برای خودتان خیلی خوب است. از یاد که کردید در کجا چگونه بیاید با شما مشکل نیست. اکنون با همین درس امروزه را خاتمه می بخشیم. با آنهایی که درس پسند افتاد لایک را دریغ ندارند و چی نفهمیه که پیدا می شود حتما در کامنتاریا نویسید. حتما جواب می دهم. خیر تا دیدار. یارابون تا من نیا. 안녕.